Magsilbing tete ang malyaring gamitan ba ang balikan at gambulan ng kasaysayan at kulturang Kapampangan? Iniimpunto de vista ring mani muna king Sinukuan Festival 2023 nung nuka rin kayabe ka rin dakala events ing metong Kapampangan hip-hop dance competition. Merapat kaing ligligan terakan king Robinson Star Mills king syudad na ning San Fernando, Pampanga, Miyerkules, December 6. Ana magrupo amenibat karang miyayalong eskwela kati Pampanga, ring migpasik laban king pamanera king schools category ning kompetisyon. Kabang 5 mang grupo ring mikyabe king non-schools category. Metong yang paralan nini, apating kadtaya, ing kulturang Kapampangan karela, ing kultura mag-evolve. So kareka tamo, nung nesane tamo, king pulosa, king aliwang paralan, reni-reng anak yan ni atin lang hip-hop, bakanta, paslag din kapilubluban da. Ikami keng FLK ay makidwangan, makisuklungan tamo. Bilang pengari, makiramdam takarela. Alimu in performance king pamanerak hip-hop ing meging basihan king criteria of judging. Noon kailangan mo rin makatalukila ng contestants king tema na ning festival. Kaya nakan mani muna masabal king kultura. First placer yung Northville High School king school category. Ating Extreme Limit Dance Crew naman yung Menicwa king first place para king non-schools category. Inuli nerining Northville High School yung Best in Kapampangan Remix para king school category. Kabang yung Certified Urban Snap Best naman yung Menyambut para king non-school category. Kaya be Felix Barrios, ako yung Keko yung Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.